i Jester Raja Žugić ovdje, pošto možete vidjeti da je klip poprilično dug, pokušat ću da skratim uvod. Znači, u današnjem klipu ću vam pričati kako sam ja napravio svoj mali YouTube studio u svojoj sobi koji me košta negdje između 20 i 50 eura. Moja velika prednost je što sam ja trenutno u Kanadi i što tu možete mnogo naći jeftinih polovnih stvari, ali kod nas ima samo što ljudi nisu navikli da gledaju da li na pijacama, da li na sajtovima, ako ste u Srbiji kupujem, prodajem, ako ste u Bosni, OLX, Srčka Baja ili šta već, 1000 takvih sajtova imate, ili možda vaše komšije imaju neke od ovih stvari kojima mogu dobro poslužiti. Za ovo će vam samo biti potrebno malo novca i puno kreativnosti. Znači, nebitno, sad možda nećete vi raditi isti ovakav studio kao što meni treba, ali možda ćete raditi totalno nešto drugačije. Ja ću vam da pokažem kako sam ja to uradio, čisto da imate vi za primjer. I ne želim da vi mene kopirate ili bilo koga drugog, nego jednostavno radite ono što se vama sviđa, što mislite da će se svidjeti vašoj publici. Na primjer, ako radite gaming klipove, treba vam jednostavno osvjetljenje, pozadina za klip, uradite cool pozadinu za klip. Ja sam u ovom primjeru dao kako sam ja napravio YouTube studio koji snima od ozgo na dole i imam cool pogled na ruke koji izgleda veoma cool, pogled na ruke koji izgleda veoma cool, da. Tako da bez daljeg odugovlačenja da pređemo na klip. I da prije što nastavimo sa klipom, u prošlom klipu sam napravio giveaway za Instagram profil od 12 ili 13.000 pratilaca, međutim, jedan od uslova je bio da se pretplatite moj strani kanal, međutim, od vas 200 koji je komentarisalo, samo se 60-ak pretplatilo na kanal, a ja sam rekao da ću izvlačiti kad bude 100 učesnika, međutim, od vas 200 samo je 60 uradilo ono što treba. I također ja sam malo pogriješio, sam rekao da napišete bilo što u komentaru, tako da ovom napišite Instagram profil ili vaš Facebook profil kako bi mogao da vas kontaktiram kada osvojite, jer jedno preko YouTube-a mogu da vam pošaljem e-mail, ali realno ko čitaješ mailove, tako da nastavljam giveaway u ovom klipu. Znači, ako ste već učestvovali u prošlom klipu, molim vas opet se ukucajte vamo ili izvlačuju odavde i odande, nemam pojma šta ću raditi. Uglavnom samo napišite u komentar svoj Instagram ili Facebook profil i izvlačit ću kada opet bude 100 učesnika i nemojte da ne uradite sve što treba uradite u opisu, jer generalno mogu da provjerim ako se izvučem a niste odradili sve što treba, bez veze ste učestvovali. Tako da uživajte u klipu. Znači kada uđemo u sobu, iza vrata tu su par stvari. Prva je termostat ovdje za grijanje, uvijek neke stvari okačene na vrata i ogledalo da se vidimo se. Ovdje ormar, nebitno, znači i ovdje su tih par setupa koji imam u sobi. Nisam htio da pospremam sobu, inače zna nekad i biti gora, ali sada je u ok stanju. Htio sam vam pokažem kako inače izgledaju bolje sobe, pod navodnicima, bolji setupovi u normalnim uslovima, jer imam osjećaj da kada ljudi rade setup turove, room turove, da je nalickaju sobu i posle sat vremena izgleda kao govno. Tako da ovdje ima par setupa, od koga je ovaj budget setup, o njemu ću da pričam zadnjem i mislim da je on najimpresivniji. Ovdje imamo jedan setup koji nije setup zapravo, nego je moj krevet zajedno sa Alexa zvučnikom ovdje. Alexa, say hi. Tako da onda sa njom često puštam muziku i palim i gasim svjetla, na primjer, čim imam ova svjetla normalna što su mi u sobi, a kada legnem na spava, Alexa, turn on the lights. Alexa, turn on the light. Pardon. Kako je sam isvelo. Ona uključi ovo svjetlo koje sam stavio iza i ne znam da li možete vidjeti na kameri kako treba, ali baš onako da je neki mood u sobi, ne znam kako bi vam objasnio. Iza televizora, gledam na TV-u nešto i kada ovdje zalegnem na spavam, sam kažem da ugasi to svjetlo i ona ugasi to svjetlo, ne moram da ustajem da gasim svjetlo, jer ne moram da idem u mraku na telefonu ili da gledam TV ili da čitam knjige, što ne čitam, jer imam tamo 2 knjiga, nikad nisam pročitao. Sljedeća stvar, znači ovdje imamo TV u koji je uključen Chromecast, tako da mogu preko telefona da puštam YouTube, ili mogu da puštam bilo šta, tipa Netflix, sada Peaky Blinders gledam i tako to. I ovdje ispod svakake neke stvari, ovdje sam ostavio nešto sam kupio nedavno za jedan od klipova koji snimam na stranom kanalu, strani kanal u deskripciji, pogledajte, wink wink. Tako da, ništa tu specijalno nema, ali taj setup je za uživanje, za jebanciju i tu imam poster od prijatelja i ovdje je ništa special.
iza slika s curom, ovdje jastuk sa Putin i tako neke gluposti. Sljedeći setup je setup koji sam napravio prije nekih 4 godine, koji se nije nešto specijalno promijenio i mnogo sam ponosan njega, jer je ovo prvi PC koji sam sam sastavio. Imate, da vam ne govori ništa, već je zastario setup, ali je i dalje poprilično dobar. Grafička je 1060, procesor je i5, koji je 6650, ako se ne varam, 16 GB rama, pa SSD-a po 500 GB i tako nešto. Jedino što se na ovom setupu mijenjali su miševi, kao možete vidite, moj brat koristi ovaj neki specijalni Glorious, ne znam kako se zove, neki ultra lagan miš, ima 12 grama, evo ga model Model D, nešto tako, vi što igrate Fortnite i gluposti znaćete jer neki valjda streameri koriste, ne znam. Imali smo isti miš prije ovoga, ja sam se navikao taman bio na njega i sjebije se jer je užasan kvalitet. Po mom mišljenju, moj brat je kupio opet isti. Ja koristim Logitech G Pro, imamo ovdje Razerov miš, imamo još jedan Razerov miš. Znam, imamo svašta nešto, ali tako kako se mijenjalo setup, možete ovdje da vidite, ovo je prva tastatura koju sam uzeo u setup jer sam sve pare dao na kompjuter i na monitor i na gluposti, nisam imao para za tasturu i uzeo sam bukvalno u najjadniju Logitechovu K120 koju sam posle ofarbao u bijele tipke, sam ofarbao i sjebao u space u međuvremenu. Ovdje neki hard disk iz laptopa koji se mijenjao. Onda sljedeća tastatura bila malo kao gamerska, ali nije mehanička. Tu su neke slušalice koje koristim nakon kad idem na trčanje, ako što idem jednom u 3 godine. Osvježivač za prostor, jer smrdimo kao svinje. I ovdje je sad tastatura koju koristimo, koja je Royal Kludge, nešto RK61. Mehanička tastatura, ova kratka. Super je za gaming, ali me nervira za editovanje gluposti, jer nemam pola onih stvari, onda moram da ovo pritiskam function, pa bla 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 nešto. IKEA Racing stolica, gamerska koju smo nedavno kupili. Mikrofon sad 031 koji je očajan sada, bio mi je ok, mislim dobar je i on generalno sad, jer ga koristim samo za igrice, ne koristim ga za snimanje. Ima mikrofon na kameri koji koristim za snimanje. Zvučnici Logitechovi neki, kupio sam ih bukvalno sa kompjuterom, super me služe jer ne koristim toliko često zvučnike, kad slušam muziku slušam tamo na Alexu. Ovdje je štampač koji češće koristimo za zadnje vrijeme sa prijateljima opet, znači prijatelji, vidite da, ok, Chandler, najjači lik. Ovo je neka kao igra, ima sa nekim pitanjima i kao čovječne ljudce samo s prijatelja. Ovdje uvijek mi je tu rokovnik mali u kojem pišem neke obaveze, ideje za klipove i svašta nešto. Pisao sam prije u telefon, sad sam skontao da mi je mnogo bolje da pišem u rokovnik. Toalet papir nećemo komentarisati. Ja zaboravio sam slušalice HyperX Cloud 2 i njih sam kupio, njih sam kupio par mjeseci nakon što sam kupio kompjuter, tako da ovaj kompjuter je sastavljen u septembru 2016. godine. Monitor sam isto kupio ta 27 inča, nažalost 60 Hz samo, SteelSeries podloga i to je to. Ovdje ovaj dio sam nedavno napravio sam, znači stavio na zid i stavio te neke stvarčice tu. Ništa special, ali ovom dijelu ću da vam pričam posle ovim ladicama jer je uključen uz ovaj setup koji vidite, znači na sve strane svega ima. Kad se to pospravim malo izgleda bolje, ali nisam htio da pospravim. Htio sam sad da vam pokažem kako je dobra funkcionalnost ovog setupa, jer mi je prioritet u ovoj sobi funkcionalnost, a ne izgled. Iako izgleda ova soba generalno dobro, funkcionalnost je još bolja. Samo malo da se izdišem pa ću da presjećam ovaj klip jer sam se zadihao kao ludak. I ako ste gledali bilo koji od mojih klipova na stranom kanalu, link u deskripciji opet, mogu da vidite neki od, kako bi rekao, kadrova koji izgledaju kao iz filma bukvalno. Stvarno sam ponosan na te neke kadrove jer brutalno izgledaju, a rađeni su sa tako malo para, a puno kreativnosti kao što sam rekao. Sad ću da vam pokažem o čemu se zapravo radi. Ovaj sto, na primjer ovaj sto sam kupio ovu ploču gore i kupio noge i sastavio sam opet, ali sam kupio ovu cijelu ploču koja je bila poprilično dosta para i bila još duža pa smo je sasjekli nakon nekog vremena, ali ovaj sto sam ja sastavio za nekih
Sad ću da vam pokažem. Znači ima ova stolica obična koja je bukvalno, imamo 6 stolica za stolom u gore u dnevnom boravku i jedna nam je bila viška, to jest nije za u dnevnom boravku nego u trpezariji i uzeo sam jednu jer je jedna bila viška, tako da imam stolicu tu. Ovaj sto je u stvari ispod još manji sto, ne znam da li možete da vidite. Vidite, ovo je bio, kako da pokažem, ali ima ovdje fokus uopšte uključen. Ovo je bio ispod 100 i ja sam ovu dasku gore našao, znači ovaj sto sam uzeo za nekih, za $5 sam ga uzeo, jer je žena nakon sam davala ga, što je 3 eura, jer su kanadski dolari, znači 3 eura, ovo je već majka imala neku dasku bukvalno, koja je bila kao neka šperploča, ne znam nija šta je bila, koju smo mi išmirglali i prefarbali, tako da ona je generalno džabe, ali eto računat ćemo da možete naći ovako neku ploču za, nemam pojma, 3-5 eura, što bude oko 8 eura ukupno, neke farba 2 eura, sto izašao, znači cijelih 10 eura bukvalno. Fokus, molit ću lijepo. Tako da ne znam kako da vam pokažem ovaj sto fino, ali ovaj sto izašao 10 eura, što je prebrutalno. Imam ispod ovdje ladicu, kojoj su sve stvari koje često koristim za crtanje i uglavnom što mi treba često, ove trake, makaze, markeri i gluposti. Ovdje mi još jedno pakovanje markera i dolazimo do najzanimljivijih dijela na koji sam najviše ponosan, koji će možda biti malo teže kod nas naći, jer kod nas rijetko ljudi to imaju, ali znači ovdje imam ovu stolicu koju sam iskoristio kada stavim na primjer nešto na nju, kao na primjer ovo. Sada kada stavim ovo, fokus, molit ću lijepo, mogu da zavrtim ovako i da dobijem kao spinning shot, to je kad priđem ovako neće se ne primijetiti da ja vrtim ovo, izgleda kao da se ovo okreće, što je prebrutalno. Generalno je lijepa ova pozadina, ova slika, ali na primjer ako hoću crnu pozadinu, imam ovdje, prevučem i ono samo stane. Fokus, molit ću lijepo, hvala. Samo znači imam crnu pozadinu sada tu. Mislim da će ovaj snimak izgledati očajno, jer ja se izvinjavam, pokušavam sve da snimim. Mogu da povučem još dole, nebitno. I kada hoću da vratim, samo povučem i ono se vrati. Ako hoću bijelu pozadinu, povučem ovu, da vratim, vrati se. Kako sam ovo napravio? Ovo su stvari kao roletne za prozor, to je kako se to uopšte na našem kaže. Ovdje kažu blinds, to jeste za zamračivanje prozora, bukvalno da bude skroz mračno. Kao neke zavjese, ne znam nije kako bih rekao. I ja sam njih okačio ovdje, dvije sam dobio za $10, što je opet nekih 7 eura. I njih sam okačio tu. U stvari ove su obe crne, nego je, vidite da je ova crna, nego sam ja samo krenuo s druge strane, i ona je s druge strane bijela i dobio sam jednu crnu i jednu bijelu. To je samo po sebi cool, već dovoljno, ali naravno treba mi osvjetljenje. Šta sam uradio za osvjetljenje? Uzeo sam običnu lampu koja ima ovo ovdje i nije bilo uopšte ovo ovdje. Kao što možete vidite, unutra je metalna, obična lampa, međutim ja sam ovo skinuo sa lustera i isjekao ovdje, kao što možete vidite, užasno, i stavio preko toga da bi dobio veću površinu i stavio preko ovo bijeli papir, onaj za rernu za pečenje. Tako da kad uključim ovo, imam kao pravi softbox, što izgleda mnogo cool. Softbox za nekih, ne znam, 10 eura. I gledajte šta sam uradio ovdje, pošto je ovo bilo preteško od lustera, nije moglo da drži ovaj mehanizam ovdje, pa je padalo dole, ja sam stavio olovku, samo zabio tu koja drži mehanizam, taj drži ovdje ovo, da bi bilo pod pravim uglom, tako da i ovdje sam samo nabio bez veze kosturovu glavu, nebitno, bukvalno sam stavio onako iz zajebancije. I ova inače lampa može da se podešava, da ide gore dole pod uglovima i super je lampa generalno, tako da sam imao sreće, stavio sam ovo i dobio ovu softbox za nekih 5-10 eura, neki 15 eura, nebitno, ali veoma jeftino. Sljedeći dio koji mi je pao na pamet kada sam završio sve koji sam uradio, koji izgleda brutalno, koji me sad ovdje izgleda smiješno jer ne znate o čemu se radi, to je za top down shot koji ste mogli da vidite, koji možete da vidite sada,
studio tour. Znači, šta sam uradio? Imao sam stari tripod, to jest stalak za kameru, koji sam isjekao kako da ga pokažem uopšte. Vidite, samo ovaj gornji dio sam ostavio i napravio sam ovdje taman razmaka. Sad ću da ga stavim ovdje sam sekund. Slunio sam stolicu kako ste mogli bolje da vidite, a uglavnom znači okačim ovdje ovaj tripod i on visi dole i samo ovdje stavim kameru, imam top down shot koji izgleda otprilike ovako, odnosno ovako, i ja kad radim nešto sve se vidi fino i izgleda mnogo cool i mogu da ga podešavam, vidite, naprijed i nazad i mogu da ga spuštam i dižem, samo kako bih to radio s jednom rukom. A sad ćemo pokušati, ovdje imam ovo i okrećem i ono se spušta i diže ovdje sprava, što izgleda mnogo cool. Inače ovaj tripod imam već 5 godina bukvalno, jedna nogara, jedna nogara i onda nisam znao što da radim sa njim. I tek sam posle, kada sam počeo da montiram klip, skontao da sam pričao pored mikrofona, prvi put koristim ovaj mikrofon, nemojte mi zamjeriti, tako da ću da sada dodam ovdje preko zvuk. Negdje se pojavljuje zvuk, negdje se ne pojavljuje, ali većinom sam pričao pored. Ovdje sam objasnio da sam od ovog tripoda što sam kupio ga, bukvalno držao sam ga 5 godina, nisam znao šta da radim sa njim. Njemu sam otkinuo one dole nogare i samo iskoristio ovu cijev da je okačim gore, da imam ovaj kadar koji snima dozgo što mi snima ruke. Također ovdje objašnjavam da sam ovu policu isto napravio, samo stavio dasku bukvalno i stavio ove nosače i može ovo biti cool pozadina za klip. Lupam u sredini da imam ovu kao sliku, s jedne strane onu policu i s druge strane što stavim. Ovdje sam isto okačio patike, ovo je bukvalno od držač za peškire koji sam okačio na ormar. Da, ovdje sam nešto mnogo opcija, mnogo kreativnosti. Zadihao sam se opet. Inače ne znam da dišem kad pričam, to mi drugovi zamjeraju, napočnem da se derem kao budala. Ja i ovdje isto objašnjavam kako sam na sto stavio karton i koji sam prefarbao u crno i izgleda dobro crna pozadina i pokazat ću vam sada da ih imam još nekoliko, jer mi se sto mi inače crna, ali se presijavao previše od svjetla, pa sam iskoristio ove kartone. Nešto, kreativnost. Ovdje u ladicu imam, u gornjoj ladici su mi stvari koje ću da farbam, patike i tako te gluposti što radim za strani kanal, kao što sam već rekao. Ovdje svakojake neke gluposti, dole imam nekih papira i ludorija. Ovdje sam fino rasporedio, u gornjoj ladici su mi privatne stvari i stvari koje često koristim, tipa mikrofoni, ključevi i novčanik. Ovdje imam akrilne boje, ovdje imam boje za patike i sve što koristim za farbanje patika. Svašta nešto ima, bitna je kreativnost. Nadam se da ste uživali i da sam objasnio sve kako treba. Evo da vam pokažem i ovaj dio ovdje koji izgleda ludo. I ovdje pokušao sam da objasnim, ali se prekinuo mikrofon opet. Imam ove dvije lampe, to jest lampu sa ovim klještima koji mogu da okačim bukvalno bilo gdje ako mi treba dodatno svjetlo. I imam posle pokazat ću vam držač koji je bukvalno namijenjen za kada hoćete da visite na telefonu u krevetu ili da čitate nešto, da gledate nešto, da ne morate da ga držite kao što možete vidite. Ja sam ga iskoristio par puta bukvalno kao neki gorila pod da okačim telefon, da koristim kao drugi ugao za snimanje. Tako da trebate budete samo kreativni, možda vi nećete da snimate nešto kako radite patike, nego hoćete da snimate sebe kako igrate igrice ili bilo šta, ali kreativnost je najbitnija i kako postavite sve. Sad sam sad krenuo da kažem, zvuk stiže. Kablovi se vide jer ja produžim. Ubacit ću zvuk i preko ovoga jer je ovdje prekidan zvuk. Uglavnom, rekao sam da sam sakrio kablovi za kompjutera, ali ovi kablovi moraju da mi se vide jer mi treba produžni kabel i treba mi uvijek nešto da uključim. Tako da morao sam da rizikujem izgled zbog funkcionalnosti. Prvenstveno kod ovog setupa mi je najbitnija funkcionalnost, pa onda izgled. Opet, znači, možda vaš studio neće izgledati ovako, možda će izgledati skroz drugačije, možda ne radite uopšte ovaj tip kontenta, možda radite gaming. Ako radite gaming, trebate samo da imate zanimljivu pozadinu i dobro osvjetljenje i tu pozadinu možete eksperimentisati na 1000 načina, tako da budete kreativni. Ovdje pokazujem
u ovom dijelu malo da posvetim vremena, ovaj dio iznad TV-a, možda izgleda nekome ružno, meni izgleda ok, bukvalno evo ovo može biti ok pozadina za klip, ovu masku sam već imao, ovu masku sam naručio sa AliExpressa iz serije La Casa de Papel za bukvalno, mislim, $2, $3, ne znam koliko je bila, što možete i vi naručiti. I ovdje imao sam kostur, stavio koji se inače koristi za beš, nemam pojma. Bukvalno samo idite gledajte polovnu robu, gledajte gluposti, gledajte novu robu, idite na AliExpress, znači na AliExpressu svašta je nešto imate i svašta možete naručiti, svakakve neke dijelove i ukrase i svjetla i gluposti, maske za studio vaš. Najbitnije vam je opet da imate dobro osvjetljenje, ovo možete sami napraviti, možete napraviti od drugih materijala, bitno da imate veliku površinu i u toj površini da je svjetlo i ovdje preko da imate neku bijelu tkaninu ili bilo šta, ja sam uzeo ovaj papir za kolače ili šta je već i oblijepe ga okolo. Skontao sam da vam video već odužio se, tako da ću da presječem ovdje. Tako da to bilo to, nadam ste se uživali. Malo sam pokušao sve iz jednog daha, sve da vam pokažem kako bi skratio što više klip, ali vidite da je stvarno predug i stvarno mogu da pričam o tome satima. Jednostavno kreativnost i to je to. Malo je zvuk na kraju usrao se, ali izvinjavam se oko toga. Tako da opet ako hoćete da učestvujete u giveawayu, napišite mi svoj Instagram u komentaru. Pretplatite se na ovaj kanal, pretplatite se na moj strani kanal, link je u opisu i posle klipa će biti link. Tako da to bi bilo to, a do sljedećeg klipa, pozdrav!